Kirtu te in zavain si bai vekule tunjum video a chuanin Asia khawmualpuiin a hianin Indona aya thil hlauhawm zawk lo thleng thei a awm tih chung sang hi kan lo let dawn ani khawkheng ron oma hmun hrang hrang a tui har satna a ron oma chumi ina a ngawng chu thlai thar a har sa a thlai ten na satakin an tuara chumi hnuah power te a ron om lowa electric te a ron thima tichuan lungoi lo na satak buaina a ron chhuak ta ni chungzong chu news headline sa a om meu chuanin buaina tluk chat na chu a injan der to ti na aniang Asia ram khawmualpuiin a hianin hmun hrang hranga chung chin chhena te chu a ron lang chan ta a tui hna a ron kang chata tui om thin na chuanin leimai a oma amma a nun na alo om thin na te chuanin nun na hmu tur om to lawa tui a om to lawani mun hrang hranga lo nei mi te tan har satna a thlenga a chan chu an lo te an thlai te pek tur tui a om to lo wangin chu chuan a ngawng le chu hydro power grid ani tui a om lo ber chuanin eng pek chhuana konga a khai lakanga har satna na satak a thleng dawn ti na nia ti chuan chu mi na ngawng chu mun hrang hranga power om lawanga power a om lo chuanin nun phung a khai lak dawn ti na ni tundin hmun a hian China rama chuanin tui har satna na men loin a thlenga chuti lain India rama po huit thar chuan na satakin atla hniam ani heng thil thleng zong hi hmun hlataka thleng ani mai lawa kan bul hnai ngei kan hmu thei lai a thil thleng vek ani Mizorama kan en chuanin sai rang tlong lui tui kan lak na ber po akang meka etiang chawa kan ni zel chuanin hmun hrang hranga tui har satna thlenganga Peichi connection aron khailak chuanin mitam tak tui ngei tur kan omani heng thil zong hian a entira chu Southeast Asia khawmualpuiin a hianin hun har satak mai alo thleng dawna chumi aron thlen na tur atana a sul chu tu le a hmashwai tu chu kan hmu chho mek ani heng thil hi lo thleng tura rin chu ni te me uma sela mitam takina am be se ai rangin alo thleng si ani midam takin heng thil har satna lo thleng te hi thil hrang pathume mo an tia chung te chu tui har satna ile in har satna le power nei lo na he ni ama ero chu anin thlun zom vek si ani pakhat atluk chhat chuanin adang zong khan an zui vek thin ani ti chuan tun din huna hian chung thil pathum te chu arwal hian an chemek ti mita mu thei hian a thleng ani amma sabera chuan engkim in nga na lungphum poimo ber mai tui atangin ilo chan phot te ang Asia ram khawmualpuiin hi tui nei tamber ati thei hial ome Ganges lui te Yangtze te Mekong te heng zong hi Asia khawmualpuiin a oma heng te hian civilization ton laya mishing te anun kho chwa theina tura satakin ma an la ani heng tui te hi Asia khawmualpuiin mitam tak billion tam tak te chuan an tlan mek ani ama ero chu vanduai thlak tak main heng tui te hian kamlam an pan mek zel chu ani kumsang ka zakwa somkwa pasaria khanin China rama Yellow River anti China ramina nun kho chhuana na an lo manchin cradle of civilization ti ya han soi hi akang chat mak mai ani ni zani somni paruk chungte me umai khan he lui nar hianin tuipui avafin to lawani khathil kha khokheng wanga thlengani lawa vau khan na ni chu vau khan nei na entira chu tui ron chhuak ai khanin tui man na atam ti na ani demand atama supply atlem ti na ni tichuan mishing dena history te kan ena la omzen lo China chuanin project poimo tak mai aduang ta a chu project chu South North Water Transfer Project ani canal lui kwang siam chopte pipe te changtam tak mai chu a in thur sung maya chu China chimlam mun tong taka chang chuan China marlam mun ro taka chuan lak phein a om ta ni heng thil hi anti na chan hi alo ngai hle aniang a chan chu China marlam Beijing tiamin heng lai rambial hianin tui an mamo tok ang andong zo to lawani Beijing chuanin tui alak chhuana hnar atang chuanin tui lak chhuat tur po anei mumal lawa lui hnar enge moza te chu an kang chat ani kumsang ni chawa chang khanin tui an lak chhuwa hi kumtin mai hian meter khada changa meter ni in akam thazela hemi wang hianin khopui chuanin tui chhun chhuwa te chu khar mai lo chu ti theidang anei talawa sumi awang chuanin mun hrang atangin pipe le canal kal tlangin tui chu asem kwalta ani han ngai twate
khovel pumpuya ekonomiya thangchak ber patni na hianin amamo tok ang tui anei lawani tin he hian thatlam ai ma in chiatlam hluarlam alapan ta zel zuya hetiang pattern che hi Asia ram khawmualpuiin hun shanga ala thleng zuyani Central Asia chuanin aral tuipui oma he tuipui hi inland lake dil liamber palina ani a he dil hi Soviet Union hun lai khanin hwan thlai chomnan khanin ampam na sem em maya he dil changa tuina sataka anla ka wang hianin mun shanga lui kal lai luang te kha apot ne em maya chu tui anla ka chang chuanin thalera khanin cotton an ching ani sumia wang chuanin aral si khanin atui tamlam kha za som kwa don mai kha a hlau ani tunma a chevela sangha an man na chin te kha sangha man thei to lewin leichara an lo changzau ta ni a leite chu a alem wangin thli in a han chem te khanin a chevel rambial te kha ati chetta feka leicha kha a om thei ta lo ani ti chuan kha dila tuyom zong te kha an lo rawin an lo kang chat ta vek mai ani he thil thleng hi man laia thil thleng ani lawa tun lai mi tam tak ladam te poina an mu lai nge thil thleng hi ani hetiang che a hi Asia ram khawmualpuiin tui man dan te tui ren na te a om lawa water management chata ka om lo chuanin mun shanga a thleng ve thei ani chumi hnekin water management te a om lo em awang hianin leihnuaya underground water an lai chhuat te po chu nasataka man ani zoka kumenge mozat liam ta achang to leihnuaya tuitling khol underground water hi pam chwa lo ni na se em tin amman na po atam em ani amai ro chu he tui hi man ralani na satlu tu ka wang hianin akang chat chau mek le ngala India China Pakistan Bangladesh le Nepal te chuan khovel pumpuina tui amman zat chan ve deuh tho hi an mangral ani India rama state pakhat Punjab a phei chuanin tui hna akang chat na se em maya kumsom dan zela hianin tui hna emo tui omzat hi meter engemaw zata hian atlahniam ani tui chhun chhuwa fit somhni leka tui an thal thei kha tuna chuanin fit zahnia thu ka lo verte angai ta a chem phei chu tui a om to lawa an rawin angkang chat me mai ani Pakistan pon hetiang ang harsat na hi antong ve thawa Indus River basin hi agriculture an hmangchang kai em maya amai ro chu he dila tui omte hi chumlo chatlawin achung lama changte a hnuai lama changte a ampam na sat em wang hianin atlem tel mai ani chuan he tui hi akang chat ani ngai chuan backup plan an nei mia lo bok achina chuanin tui man na satlu tu wang po ani lawa tui kha omreng ma sela man tlak lote alo ni ve chin wang ani China a chuanin lui tui engemaw zat chu industrial waste awangin ti chiat le ti bol hloin na oma survey a alan dan chuanin lui tui te tui hna reng te industrial waste awangin za som sari kha ei tlak lo man tlak lawa ti kholo ti borbani na omani tin leipon langa om tui panga a pakhat kha a bol hlo em awangin inatan le agriculture tan po khanin a man tlak lawani lui chen khat phei chu achunga khanin nun na nenom to lawa an thi top mai ani achunga cheng thin ramsa sangha khang engma kha nom lo tur hlang ani ti na ni India po chuan chu tiang che thon tho chu anei ve a lui som pali ane chung lui som pali te chu ti chhia ti borban ti thiang hlim loin a om vekani Delhi ringot hianin Yamuna River a hianin bolhlo te tuiluan korachanga bolhlo chhuak zong liter million zariat lai mai hi nitin hianin apai chhuak renga hei soi swal le soi uchuwa kanilo nitin mai hian liter million zariat lai mai bolhlo kha apai chhuak ti nani Yamuna luya hian economic pola alandan chuanin China rama tui harsat na a omawang hianin industrial output industry te thil an siam chhuwa turang zat kha an siam chhuak theilawa sumi wang chuanin kum khata hianin US dollar billion som pakhat point pahni lai hi an chan ti nani tui ti bala ti thiang hlimlo ani awang hianin shiselna na satakin a ngong boka chumi te ne na han ngai to phei chuanin China khanin kum khat chung hianin US dollar billion som panga vel a chan zia ti anga chut theiani India rambi ka chuanin kumsang ni somthum kan thlen meu chuanin
tuna tui kan man let ni hi kan mamo don ti an tar langa chuta chuanin tui kan mamo zat le tui man tur om zat kha za a somnga in a inkar hlat ti na ni ti chuan geopolitical powder cake an ti a om ve le a Himalaya hianin Asia rama lui engemaw zat hi a chawma Indus River te Ganges te Brahmaputra te Mekong le Yangtze te hi ni ram soma changa billion som mi pui te chuanin heng lui le he tui hnar hi an ringa anin chomna anin hnang fak na ni scientist te chuanin kumsang ni za ron thlen meu chuanin Himalaya a vur te hi za som rukhi ambo vek to don ni in an soya chuti lain tun hnaya vurte an tui chak wangin hmun chen khata chuanin tui lian te leimin te alo siam ve le boka long term a chuanin mi in tui an mamo lai takhanin tui kha alo kang chat ve le thung sia tui hmu tur kha a om lo le si ni heng lui hnara cheng mi pui te chuanin an hmu chan mai chu vurte kha rang takin an ron tuya kha khanin tui kha an mamo aya tam kha ron pe a tui lian te leimin te aron thlena amai ro chu hun aron vei shet khanin vurte kha atui turangang kha an lo tui to a aron tui bel to lo awang khanin tui an mamo huna khanin tui man tura to lo ti an soyani ejaram khawmualpuia tui che khol na te hi achhiata tui na te an kang chat ani chuanin har sat na men lo che na men lo hi lo thleng thei ani don ti na nia chu chuan a thlen tur chu tui in tur atle manga intina connection kan lak ang chi te kha a om lawanga awang pharanga chu chuan a ngong le tur chu hydropower ra ani electric kan nei thei don lo ti na ni chumi na ngong aron nei le tur chu ramshang shang hetilai che velami te kha anin do thei don ti na ni nechina geopolitical powder cake kan han soite khatilai tui na in chu na wang khanin ram le ram te kha anin do thei don zo kani tui te hianin ram ri ti vela hian buaina an nei lawa Indus lui po India rama changin Pakistan a alwang luta Ganges lui po India changin Bangladesh a alwang lut boka Tim Brahmaputra lui po China rama changa ron luang chwagin India aluta Bangladesh a alwang topa Mekong lui po China changin chwaka Southeast Asia ram panga khanin alwang vekani tui atam chuanin inrem na te po siam olein sumdon te po olsam takin an siam sungsung amai ro chu an mamo ber tui atlem chuanin khang anin rem na te kha an siam thele in hir ngona olsam takin a chhuak thei don ani India le Pakistan po ramri in chen om ania Indus lui hi kumenge mozad achang to khanin chuiti nein an lo in jomin an lo mangdun to china Mase India na tui mamo na hansan se akhanin kha an treaty kha soinon le na renegotiate ngaya ni anti a chu imbia chatle angai na tak chu Pakistan an shing nun zongzong an nun kho chwa na kha Indus River mangtu de tang kha chuanin thulom tak ani don lo vauna ani theyani thanglam han en taila Bangladesh chuanin India chu thin thi dep te pina ena achan chu achung lama India chuanin lui narvela khanin demste asa a lui tui kha mundanga a divert akal pen tir ne se maya kumsang ka zakwa somko chau khadyang lai borvela phei kha chuanin India khanin tui kha Bangladesh na anmamo tok tur ai tlem te kha ape ka wang khanin in ngir ngauna inti boina chhuak lo chawani Mekong lui ve thunga chuanin China chuan na chung lama dams lian tak tak te asaka wangin atnuai lama tui luang thatur te kha ati ro veka khokheng te om phani Thailand Vietnam le Cambodia te chuanin zona in ang an zota Beijing hianin lui tui kal dan te hi a her dang lamin a khoi dang lam moni o antia China chuanin ka khoi dang lam lo ati ve tlata Amero chu data te kan han en chuanin China khan a soilo ang khanin na athokin ache si ni tuya wanga Indona takhi chu ala chhuak lo na a Indo thei tur chuanin pressure a om to ti na ni ramin athil mamo tak a han san khanin chu thil a mamo mai chu neile tur khanin thei to pin na athoka ma ala china ni chu ta cha chuan kha ram khanin har sana le bang an na alo to phei chuanin diplomat taka India ka tebula thu soi la pa ngai takin zom takin isoi felang ki kha an ngai to man to lo
thil pakhat tui chung changa I han ngai tua tur chu tui kha in tur chawata na ti ani lova chumi ai chuan thil tam tak society te andam kho chwa theina tur kha akeng tlatani damnoi inin tui amamo a thil siam chwana sang factory stand tui an mamo a electric eng kan nei na turin tui kan mamo a tina tel lawa kanom thelo le kan mamo em farm te hianin tui an mamo ani chumi ron thlen chuan ol sam tak hianin kan tu swaw theni domino effect an ti angkha domino effect kan ti chuan in thili han rema pakhat iti tluk chuan an tu zela to pa chuan vain an tluta angkha ni chutiang che chuanin tui akanga tui in turte tui a om to lo shim chuanin mi in a huana engma ching theilawanga thlai an thar theidon lawani thlai an thar theilo chuan ele in turom lawanga chuta che chuanin society kha atlut che theidon ti nani Asia rama hianin revolution ro puide maya oma chu green revolution an tia green revolution zia chu ele barkonga mason na kha ani maya toizonga soidon chuan chu green revolution awang chuanin Asia khawmualpui chu bread basket ti in an soi hialani kovelina ele bar apmo na mun liam ber ni wangkhan bread basket an ti ni eng thlai po thlai chin harsa nia an ngai te tui tam tak mamo chi angte fertilizer ngai chi te eng po kha chin thein a omani an thil thar te kha ama aya ale thumten an thara ti chuan cham te kha mi khan an hne theita ni sumia wang tak chuanin chung ko tam tak te chu re theina achang khanin anon ding chuak theita a mase chu thila ron thlenna ta na thil poi mo de umaya oma chu he green revolution a thlen theina chan chu tui wangani sumi tan chuanin tui tam tak an mamoni voini a hein Asia khawmualpuia tui an man na le thlai china na tui an man hi za somthum panga nia sumi achang chuanin he khawmualpuina amamo eitur kha za somruk athar bokani longai twa chunzon ve mai tala su tiangani si chuanin tui alo kang chata tui man tur a omlo ani chuanin Asia khawmualpui tui manga eile barkonga nasataka mason hianin amamo angtok tui a hmulo chuanin eile bara harsat na thlenganga athar chwa za somthum vel khachu athar chuak theilo ngal phot don ti na ania chu chuan nasatakin society ate khanin cha maron thlen theidon ti na ni chuta thil hlo thon omde umai ala omle zela tui anlak na achanga achan vedon mai hi agriculture hwan le thai te tuyam pek na khan avathleng lawani chen khachu kong laka te ampi ta pipe ke chha wangten ampu ta anluang rala chen khachu evaporation a tui huwa te an changa chen khachu korvela te anluang rala khanga wang khanin tui kha man na tur ni lawa man kha tam em maya luang ral kha tamani chon ni khata hianin gallon chenge musat khachu man lawin ariral ti na ni munchen khata phei chuanin tui anlak nakha hunrei to takami manlai mi te lo ni phei chuanin tui luang ral kha tampha em maya amar chu lo nei tu te khanin du thlan tur dang an nei si lawani chu ti chung chuanin tui chu ampam renga an huan thlai te tui am perenga achan chu tui tel lo chuanin engma kha an chang thei lawin anon chor thei si lawani Pakistan a ve thung chuanin agriculture za asom kwa hianin Indus River hi amanga chuta chuain ngat bur mai ani tui anlak na dan sa lo ni te khokheng alo om khanin an thil thar chwa khan na satakin atlanhiam china tingkum sang ni somni pahnia khanin tui lian awangin chat na na satak athlenga chumia wang chuanin 4 million acres kha an thil chen na vel kha achhefekani zan kha thil thuleka ramdang hne na thil thon chuak chin tu chuanin harsana na men lo atong ta zokani India po chuanin sutiang che amai chu atong ve boka tui tlem te achang khanin mipui billion pakha point pali kha atso mangai ani sarkar chuanin lo nei mi farmers te na an man thei turin electric power te kha subsidy in a pe a chumi mang chuanin tui hnuaya chang khan tui kha ampam chwa thei pha don ani ti chuan farmers te chuanin lei hnuaya changin tui chu anpam zela ti chuan lei hnuaya tui underground water hi India hianin khovel pumpuya mi za somni panga amang ralti na ni khovel pumpuya lei hnuaya tui om chu ram pakhat chuanin za somni panga lai mai ama in amang ti na ani chu munchen khata phei chuanin tui level kha atniam sak em maya meter thum meter li ten atlaniam ani
tun ma tui chun chua nai te a an zuk laya tui lo om mai thin kha tuna chuanin fit zan ni a thuk te a zuk laya zuk ver te an lo ngai chauta a mun sang sanga tui chun chua phei chu tui ver chua turom lo khopin an ro vekani ti chuan tui chun chua sang sanga tui te an lo kang chat ani ngai chuanin sikle sa in thak na satak tui van em na hun chu kan valu don ti na ani kumsang ni somni pahnia khanin record ta alandanin India rama chuanin heatwave na satak maya oma chu chuanin huit te kha an thar don mania che khanin ati chevek mayani chumi wang che chuanin India ram sarkar chuanin huit hi mundanga thon chwa to lo tur ati ngalani chan chu ram chunga an mamu angkha man tur a omlo an hlawawangin India Koveram shanga grain thon chhuak thei turam liamber te zinga mi hianin amaramina a e tur anei theilo kha hlawin satakin chan alata ani chumi hnu akum le a chuanin monsoon ronoma ro asurna sat em wang khanin mi tena an bu chin kha an thar le theilawa harsat na namen lo a thleng le a khami wang khanin India chuanin rice a export a thon chhuat tur kha a ben ngala tu manan thon chhuak tur ni lo ati ngalani global market a pukhanin si aina na sataka thleng ngalani heng thil thleng zongzong hi theoria soi kan nilawa thil lo thleng mek le mita kan mu theite nge yan ni China po hi abang big lo harsat na atok ve thawa khove pumpuya mishing za somni hi China rama hian an oma ama ero chu khove pumpuya freshwater tuithiang hlim intlak za aparuk chau hi China hian anei thungsia Northern China marlam hianin tuyan mamu ema an ro dangchar ema chuti lai chuanin Southern China lam chimlam hianin ro adong cha tui anga amai ro chu Southern China hianin farmland atlem em thungsi a tin kumsang ni somni pahnia khanin yangze lui kha a han ro ta ka chuanin Central Region le a chevela khanin tui harsat na namen lo athlenga chu chuan agriculture te khana satakin a ngong ani chuti lain Southern China chuanin tui lian na satak an lo twar vele thunga sigle sa in thak danglam na salu tu khianin ele bar thar chwa na konga na satakin ngong anei chinani sigle sa lo omdan turte lo shat lok lawa an lo inveng lo ani phei chuanin lo nei tu te chuanin hwan thlai an chin na harsat na satak an tok thei chinani sumi wang chuanin sigle sa eng ange niang weather prediction hi an mangchangkai em bok ram te naw jok te chuanin harsat na an to kha ate naw jok ani maya Bangladesh chuan agriculture atan hianin furwa tui hi amang changkai ema tin luya changpo khanin tui kha hala chenani ro a han sur lo deule khwa khenga ele baran chinna konga harsat na han to ka ro a han sur tam deule tui lian om boxi am boile china ain karta ka om kha a harsani Vietnam rama Mekong Delta anti hi Asia ram khawmualpuiin chuanin pu fai an thar chwa tamna berania helai delta hianin achunglama changa tui ron chuk tha dem an lo khwa awangin harsat na atoka chuti rwalin tui pui chim chin kha aron sang zela khami wang khanin leite kha an ron ala chumi wang chuanin ama a farmland thlaian chin na te lawan nei na mun kha manzui theilowin na oma leichia munchia swampland zantia achangta ani ti chuan agriculture lama expert hote chu anon har chhuak hloi maya kumsang ni somnga aron in her chwa huna chuanin khovel mi pui billion thum chuang lai mai te chu chomna tur chuanin agriculture lama aina sa zogin tun aya za somnga paruga tamin kan thar chwa ngai ti an soya chungei le bar thar chwa e tamna ber mun po Asia khawmualpui hi alani zuya ama ero chu Asia khawmualpuia tuite chuan kamlam an panzel chu ani boxia expert na an chhut dang le kan hun ton hi ain mil theilawa an du angkhan a chhuak theidon lo ti nani tundin huna hian khovel rampum puya agriculture tui an mamo na ana se emema chumia wang chuanin agriculture farmland hauka za somruk chu mun der thonga din mun der thonga an ding chauta ani chung mun tamjok phei chu China India le Asia khawmualpuiin hun sang mi te an lani zuya khovelin eitur kan mamo na apung chautel tela chuti lai chuan tui atlem tel tela kumtin mai hian a inkar chu azautel tel ta ani ram ho sadeu phei chuanin
agriculture a sum man vak te tui man vak te kha an ti to pa Saudi Arabia phe chuanin a hma kum khanin wheat te kha thar to lo turin remruat na han siamani a chan chu farmland te kha an han laia tuite hampek tum ma sela amun kha a chhia thil chin tlak lo na hmuna a changzel mai si a khamia wang khanin huit an mamo kha churam dang atengin an leluta kha khanin tui an mamo na sang ta kha a phushuk ta zokani ama ero churam hnuai hnung le rethei zok India te Bangladesh te chuang khatiang ang kha anti ve theilawani an mani ei tur kha an si na nga ya tin mipui an bit em mai boxi a tuya omlo ani po in eile bara an cham lo ne tur chuanin leileta thlai china he ei tur chin kha anti theiom chun chu ani thau si ani chuti lain ramchung leilung uluk taka enkol ani lo wang hianin tuin hna te chu an kang chat zel boka Pakistan mun chen khatte India te le Asia rama mun chen khata chuanin tui chepai na an uluk lo em wangin mun cha te kha mun chalawa achanga alei kha anti alte em maya thlai chin theilo na hmuna an chang chhauta ani ram chachin kha ram chhia engma chin theilo na ha lo changta asiam chat tumin tui han lei vak mala kha lei kha mun kha athi to wangin ama ang khan ron chat thei to don lo ani mithiam te chuanin kum sang ni som thum le sang ni som li in kara voinia kan tui man dan hi kan uluk lova tunanga kan phang pop ani chuanin eile bara har sana lian zok lo thlenga mi pui kan pung tel si anga aim phaman theidon lo ti an soya chumi omzia chu mun chen khat phei chuan cham na chatak an twar theidon ti nani UN report ta alan danin kum sang ni som ni pathuma khanin Food insecurity ele bara har satna omkha Asia khawmualpuiin chuanin million zali somsari lain a han sang dor ti anzia ka chumi omzia chu Asian million zanga don lai te chuanin ele bara har satna na satak cha man twar ti na ani hei hi abulin chan na chau alani zuya hun local zela ele barte thai tharte chin theya thar thei ani lo chuan lo nei mi te tan chuan ti tur om to lawa ril chama thi mai ani dona chuti lain thingtlang khote takte te chu nula tlangwal chalai ten ankal sananga khopui bit tak mi an lo tam to na hmuna an kal kho manga ta chuan hna ten wazonga chuta chuan hna han tho em tur kha lo om to chuang si lawanga chunga wangte chuan khopui hmun engemaw zat te chu mipui kha khopuin adol zo aya tam kha an om ta a mun shanga slum area te siamani pha tension asang emang hei hi ngai dan soina mai ani lawa Asia ram khawmualpuiin mun lian le khopui lian te chu mishing ambit to mai ani heng khopui lian entirnan Delhi te Karachi te Dhaka te mipui ambit to maya khopui pakhata khanin mipui million som chuang lai mai kha anvalu dani aumzia chu heng khopui lian a hianin hun chang khan ni tin thlatin a kumtel te me mai khanin mi kha ampem lut ngo zel si ti nani infrastructure khanin adai zo to lo mishing pem lut an tam to awangin chu chuan tuya har satna a thlen boka mi puiten an mamole an du khopang kha tui andong theilawani tin shi te aron lenga heng khopui lian na pem lut te hi economic migrants so an ni lawa economic awanga har satna to ka khopuya imbeng bel tumle na zonga pem lut te ani asan chu anom na hmuna khanin lein ra achwa to lawa an ei khop an thar to lawa tui van lawang le tui har satna wangin engma an thar theilo wangin khopuya an thom to na zongin an tlan lut ani Bangladesh ramhianin sikle sa in thaka wangte anram chunga chhiata wanga thlayan thar theilo awangte le tui chim chin aron sangze lawangin khati lai vela che mishing te khal num na hmunan chwa san wangin ramdanga pe mundanga pe mitam ta million soma changa somni chu anei chau thwai tura ngai ani heng ho hi climate refugees tia han soite ania anrama climate a thatlo wangte sikle sai mu malla nei lo wangte in mundanga an pem ti nani ani chuan heng climate refugees te hi khoi ange an tlanta India le na lo du boxi lawa engram ma in anram chunga immigrants tamlu tukha an du lawani chuti lan Asia khawmualpuiin mun changa chuanin nula tlangwal chalai ten na anjong swawa achuin anin chua na tho tur omlo khopin
na deal tu an tamani chu mai la ni lo food insecurity eile in tur eile bar tur athlem lu tu ka wanga har satna te tui har satna te ala om ta chewa chumi wang chuan history kan ena changin kumlama no pangzok te na nei bok si lo ril cham mang ang te chuanin revolution an siam ta china buaina an chok chhuak ta china ni mi ten ei tur an nei lo chuan ei tur zongin an phe swal swawa ei tur zonga phe swal na hmun a om to lo chuanin anin swal loi mai china ni history han hei hi ati chiang hle Middle East Arab Spring a khanin buaina a chwa champo eile bar man kha sang emema chuti lain thar chwa tura loi a om chuang si lawa khami wang khani mi poite khan lung oi lawa lung oi lo na khan lan tirani mun shang a buaina a chwa ka sarkar tlu chea civil war a thlen phani Syria rama hianin civil war a chwa chan hi thil tam taka om theya mai ro chu thil pakhat langsar de maya oma chu kum sang ni pasari changa sang ni somin kara khan khokheng an to ka chu chuan leile ta eizong te khan na satakin angonga anom na hmun chwa sanin khopui lama an kala chuta chuanin social pressure sang tak mai mi te na an tuar zo lo khop lian tham tak kha an vasiama buaina a chhuak ta ni buaina a han om che phei chuan tuin turwang boxi eile bar tur om boxi lo kha kham buaina kha ati so sang zwalani Asia khawmualpuiin hianin chutiang taka buaina thleng ero chu ala tong lawa ala ma chhon lo boka ama ero chu chutiang thleng tur chuanin thil engkim mai hi a in rem chho mek thung si ani chalai na zong mun tina anoma anin sulpel swal swawa chuti lain na pe tu tur company te le organization te office shang kha an tlem si ani chuti lain eile bar tur thilman aron sang zela tui awang chhozel boxi sarkar po in pressure na satak ama chon nge yang chung zong a he thil thleng hi ti hlauhawm tu tur chu hei hi ani in tluk tlan lo na hi Asia khawmualpuiin hianin a hausa te chuanin lein hnuaian vera tui an la chhuaka ani lo po in bottle tui te an leya ramdanga changin an mamo ang eile bar tur te tui te an la luta power om lo pon generator diesel generator mangin an mamo an nei vekani khang zong kham mi harsa mi re theite chuan an ti ve thei si lova thingtlang lama huan neya thai ching te ram te reu te neya chu chuan in tung nung ve sham te slum area a om te nitin colony chhuak chiara kutna thokarim taka na thokte heng hauti hianin harsatna aron thlen chuanin an tuar masadona an ril acham masadona an tui a hal masadona mei eng en masatu turte anni chu wan chuan nun kho chhuana mi hausa he tan chuan thil harsa om lawa engkim olsam taka an ti theilai hian mi hnuai nu mi chhum chhia te tan chuan a harsadon em a khang ho va hmu kha an tan chuan a huat thla omanga an ten om don ani chuti lain nambil emo sakhobilin emo a ang resources ang te tuite eile intur te ni emo an lo thunu na ni ngai chuan kha pol emo kha sa khwa emo kha nambil zinga telve an ni lo phei chuanin kha khan in ngir ngauna in ti buaina a thlen thei don ani ti chuan ei turi lo da khola tuipo tam tak ilo nei ani mai thei thil pakhat alabang ani chu energy tha chak na hi ni Asia ram hi energy mangna sa takram ania atel lawina om theilo ti ila kansoi swalom love factories te khopui shang te zinvei na transportation te kandun lai nun phung shim hianin engtiklai mai po hianin energy hi amamo ani atel lo chuanin chetlak a har sa to emema sumi tan chuanin power ngel nget tak mai mamo ania ti chuan Asia ramina power a man na hi ana sign asang ti kan she thiam thei ome kumsang ni somni panga aron in her chwa khanin khata changa han thir chuanin khovel rampum puya power siam chwa energy siam chwa za somnga hi Asia khawmualpuiin hianin an mangani khovel pum puya electric an thar chwa za a somnga ani chu India le China hianin energy an siam chwa na an thar chwa na hianin share lian tak an nei dun nge a thil siam na hmuna thil tam tak siam chwa ani te lower income group achanga middle class a ron chho tam tak an om mai baka
khopui sang khopui enge moza te chu electric mangin annunga electric tel lo chuanin angkal theilo ta ani power a top chuanin engkim mai kha a top veka a che theilowa ma se he grid hi kumhlun tur ani si lova engtia reingi adayang ti ero chu ngai to tham takani kumsang ni somni pathuma khanin Pakistan chuanin blackout atoka suta chuan aram mi million zanni somni te chuanin ni khat chung khanin power an nei lawani aram pum pui mai kha an thim khup mai ani chutiang che chuan Central Asia hianin kumsang ni somni pahnia khanin chutiang che harsat na chu alo tok ve to a grita malfunction na oma thil kalrem lawa oma chu chuan Kazakhstan te Kyrgyzstan le Uzbekistan te chu darkar engi mozat kha thim thama a om tirani mitam tak a ngonga mi te khan an thil ti tur kha an ti theilawa damdoi hinin na a chola boina neu le harsat na atoka chuti line factory lian tham tak tak te point engma an thar chuak theilawa a chol thup mai ani heng thili thil thleng palani lawa warning ani heng thil in zom te hi mitam takin an hmu mai chu hei hi ni energy thachak na le tui hi inchen sang thein ni lova thermal power plant sandia chung chu mei hol coal te gas te nuclear te hian nia heng ho te hianin ti dai nan tui tam tak an mamoni tui omlo chuanin khang plant chho kha shutdown an ngaya na thok theilawa kharan ngai ti na ni kumsang ni som pasari changa sang ni som ni pakhat in kara khanin India chuan power plants enge mozat te chu ati topa achan chu ati dai na turin tui tam tak angaya tui anei tok lo wangin akhara na thok lo tura ati angaya ni chu chuan enge ngong le 8.2 terawatt hours electric kha kan chan ti na ni he 8.2 terawatt hours hi enge ni kan ti chuan he darkar hianin kum nga chungzet mai in million pakhat point panga chuang lai kha electric mangina chom thei ani chu tui nei lo awangin tui harsat na awangin India chuan akhara chungte chu achan ta ani hydropower phei chu adin mun ader thong zwala hydropower kan ti chuanin tui manga thachak nan se amang kha nia engwanga din mun der thonge ni kan ti chuanin khokheng aro nom chuanin tui luanga tlem chuanin dem sa amma mo ang tui an hmulawa chu chuanin power and electricity lama harsat na atok le a chutianga inzom vek chu an nia sha thiam har lawani kumsang ni somni pahnia khanin China rama Sichuan province chuanin tui chim chin ron tlan hiam zela hmuwa he thil thle hi kumsom ruk chunga avoi khatna ani he province achang hianin hydropower plant an hmanga electric na satakin an thar chhuaka electric power zongzong an thar chhuwa za somria chu heti lai achang hian ani tiswan tui hmanga power an siam thin chu an duangin an siam chhuak theitalawa an siam chho achanga za a somnga achan ve chu an ti topani chumi wang chuanin factory sang te chu an kal theitalawa kharin an oma khopui sang te chuanin electric te chu ain chokin an neya vengmi khotwal mi te chu thim thama an chuta top mai ani heng thil thleng hi heta hena top mai lawa chutiang chuan aron om ta fo mai ani chuti lain sikle sa kholum lu tuka wangin grid te chu ti chhiatin alo oma power an impact ton na asat em wangin ti dai te an ngai china khwa alum paule mi puin power an mamona asanga amairo chu khwa alum paule power grid khanin power a pek chhuana lama khan har satna atok vele thungsia khovel pum puya khwa alum chhauzela chuti lain power thar chhuana lama har satna aom chhaumek zel boksia har satna le boina chu anin thwa chhau tup hi ani ringot mai power plant chen kha phei chuanin an thar chhuwa tur an va thar chhuwa thei to lo wanga khar nga hial te noma kumsang ni somnga ronin her chhuwa huna phei chuanin heat wave awang hianin Asia khawmualpuiin chuanin kumkha chungin billion riat lai mai chu power a har satna ato wangin achan don ani ti chuan olsam taka kansha thiam theita ka chu khwa alum vak hianin power electric pek chhuana konga har satna a oma chung har satna te chu khokheng awangte tuilian te thlipuiron tleina transmission line ati chhiat awangte chhiar lovin khwa lum shimshim awang top khanin har satna kha om theiti nani tiswan Asia khawmualpuiin hianin tui har satna alo thlen chuanin reservoir te tui etle manga chu chuan dam se kha electric power an siamna konga ati khailak bokanga
thlai chin tur a awm lovanga leiin amamo tok tui a hmu zaw lo wangin electric te a thimanga engkim mai kha che zongi anin ka puk cho chho vek don ti na ni lei hnuaia changa tui pam chhuak thei to lawanga van tlanga tep man tur tle ma zong alo om ani chuan i van nei ani mai ni pui a ron nia air conditioner man ani lo phei chuanin kumlama upazok te phei chuanin khang kholum nu tu kha an twar thei lawa an thi pha hial boxi a damdoi na te chuanin dam lo na zwal te chu generator mangin hunrei lo te chung chu chel an latum sham shamanga achan chu power a om lo reng chuanin rei tak chel na tur khop atui an nei don si lova thlai huan nei po ati chi to don lawa chan chu lo nei mi ten tui pam chha tur an nei tlat don si lawa tin thil da chatte cold storage han ti te alo haranga chan chu tui om la chuanin power om don lo kan ti to kha tin thlai na phei chu an chema ema chu fan chuan eile bara har sat na aron thleng hal don ti nani power a om lo chuanin in biak po na tlang thei lawanga main battery alo nei reng lo bokanga chu chuan a hmong le tur chu tun lai a chuanin online mangin thil kan leina se maya bank a poisa kan da a ti chuanin gpay mangte bim mangte online transaction mangin poisa kanin hlan chonga kha ka man thei to don lo boka khovel hi a bhoi nuai don ani deuh ber mai chu fan chu asia khawmualpui hianin atui a man dan te tui kong a siam na te tui na hum halna konga te hian nasataka chan alaka ramngo aven him apoi mo ani tunaya tui har satna atokani chuanin aram mi puite hian jam an mabak don ti na ani ole khati jong kha tun chuma video kanon le chwa theite chu ani e